السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيرت قرآن كيوان داسكورموغا ما جينين كوكيني كيفي مي ألون منترين ورقنا بلنورنا مدرسون أدي داريورو مسكورا سوالي ما جينين كوكي ماغنو سببتا إكي උගන්නා දිනුමුග කුර්ආනා මුනාසබු එව්වෙස් තර්තීබෙ නෙතු දෙ උමුරා ගුලේගොත ඛාස්ස තර්තීබෙ ඉඛතියාර නුකුරු තිනෙ කියවන් දස්කුරුමුග කිවුම ඛාස්ස ගොතෙ නුවත තර්තීබෙ නෙතු හතරෙ මුනාසබු හරකාත්තකෙ ඉඛතියාර නුකුරු ෆහෙ අවස් තකුරාරුමෙ අන්නානෙ සබබුතකෙ ඉඛතියාර නුකුරු ಕು කිවුම් මදුකුරෙවෙ මෑගඬු සබබුත كيرت قرآن كيوان داسكورموغا كوك كيوم مدكوروي ماغنو سببتاكي كيوموغي خاصة تمرينوتا أي توضيح حرف بعد حرف كلمة بعد كلمة آية بعد آية معلم كيفية البيان مقابلة اقتداء مفاد تمرينوتا سابون داريبرونا ما بدو اندولكا نولا كيرت قرآن كيوان داسوغندان ಸಾಬಕಿ ಮಿ ತಮ್ರಿನ್ ತಾವುಗೆ ಸಾಬುಂ ಮದು ಮಿಂವರುಂ ಗಿನ ಮಿಂವರ ತರ್ತೀಬು ವಗೆಂದಾ ಗೊತ ಕಿಯವಂ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬೇತಿ ಏಗೆ ಬದಲುಗ ಆಯಂ ಎಕ್ಕೊಳುಂ ಅನೆಕ್ಕೊಳ ಕಿವುಮ ಫಿಲಾವಳು ಫೆಶಿಗೆಂ ಗೊಸ್ ನಿಯಲ ಕಿವುಮಕಿ ದರಿವರುನ ಕಿಯೆ ಕುತ್ತ ಗಿನವೆ ದರಿವರು ನಾವುಂ ಮಿದುವಾನೆ ಸಬಬೆ ಎಹಂವೀಮ ಅಳುಗುಣುಮೆ ಮಿಕಮುಗೆ ಹಿಫಂಜಿ ಹೆನಿ ಕಿವುಮುಗೆ ತಮ್ರೀನು ತಫದ ಖಾಸ ಸಬಬು ತಕಿಗ್ಗ එකමුග සාබුන් දරිවරුන්න නේංගි එතක් කමෙ දස්වගෙන් දානති